Masjid Al-Karawi. Ngereng katur standby di belakang Mas Virgo. Silakan rekan-rekan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perengan bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perengan. Kak di perengan, Kak Dito getik. Seputaran daleman Bundeje. Begitu Bang Amar. Andai kento getik. Bernyambur belalus. Kita tengen Mas Andai. Iki Mas Andai, matos kelangkong. Gabungnya di pagi mangken. Masih ada waktu kare 4 menit. Silakan rekan yang lain di belakang Mas Andai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Operator Mas Dalil Kalampok ingin bergabung, ganti langsung standby. Tardimin Mas Dalil Kalampok kantu Kak Dim mengganti. Mas Dalil. Iki Mas Dalil bergabung langsung standby ganti. Mas Kelangkong. Mas Dalil sebut dengan Kelampok. Kator boleh. Ki beda waktu kare 3 menit. Masuk boleh Bang Amar, mohon sekalian kurang kup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tertunda dimin assalamualaikum. Iki tak apa-apa. Mumparlo bane gundu kaleh sampai 5 kaleh. Ngereng ada suatu bola? Punten keng mungkun sekalian korang katon Bang Amar ganti. Jerengki jelakar sunnah berkena 3 kaleh. Mekilim tapak ke bola. Iki ngereng kator standby panjenengan. Di belakang ngereng kelihatan sempat tertunda pasare kanto ganti. Bergabung Ekeding dari Bunawas. Ekeding Kang Bunawas. Kang Bunawas bagus sekali dipantau. Iya cek reng semak. Perak berapa meter ke timur ganti. Eki Bang Amar, saya bergabung standby dulu ganti. Tors Kelangkong untuk Kak Bunawas. Saya berdenang pinggiran Partelon Kending. Ngereng kator standby dimin. Masih ada waktu tinggal 2 menit. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Umar sebeda penanggungan. Agak ngebrom si panjenengan Bang. Dikoreksi kembali, diperiksa kembali. Eman. Eki, matur sekangkong Bang Umar. Moga sedaya keluarga kondisi sehat walafiat. Ngereng kator standby di belakang Bang Umar. Silakan rekan. Lecak komel kontak. Cak komel kontak silakan pasara operator ganti. Apa lecak komel Pak Roger? Lecak komel iki Kak Dima posisinya Kak lecak komel. Lecak komel posisi dajine besok ke posisi raing panas. Ganti. Moje sana kan toh. Iki lecak komel etrema amar tepatnya gending. Beren lapangan Tua Labuh. Saya Pak, saya panjenengan. Itu jangan khawatir, tak bawa hameng-brameng. Eki, matur selangkong iki untuk Kak Lecak Komel ngereng kator standby kantor waktu pon Pak. Untuk semua rekan ya, silakan standby, lepas semua stamik biar tidak mengganggu jalannya pengajian. Kita dengar, simak dengan baik-baik supaya tidak gagal paham. Matur selangkong, operator Amar mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وأورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الصبح بدا من طلعته، والليل دجا من وفرته، فاق الرسلا فضلا وعلا، أهدى السبلا لدلالته. فاق الرسلا فضلا وعلا، أهدى السبلا لدلالته. كنز الكرم عذب الكلم، هادي الأمم لشريعته. أزكى النسب على الحسب، هو خير نبي في أمته. أزكى النسب على الحسب، هو خير نبي في أمته. الصبح بدا، الصبح بدا، الصبح بدا من طلعته. الصبح بدا، الصبح بدا، الصبح بدا من طلعته. سعت الشجر نطق الحجر، شق القمر بإشارته. جبريل أتاه ليلة أسرى، والرب دعاه لحضرته. جبريل أتاه ليلة أسرى، والرب دعاه لحضرته. نال الشرفا والله عفا، عما سلفا من أمته. فمحمدنا هو سيدنا، فالعز لنا لإجابته. فمحمدنا هو سيدنا، فالعز لنا لإجابته. الصبح بدا، الصبح بدا، الصبح بدا من طلعته. الصبح بدا، الصبح بدا، الصبح بدا من طلعته. الصبح بدا من طلعته، والليل دجا من وفرته. فاق الرسلا فضلا وعلا، أهدى السبلا لدلالته. فاق الرسلا فضلا وعلا، أهدى السبلا لدلالته. كنز الكرم عذب الكلم، هادي الأمم لشريعته. أزكى النسب على الحسب، هو خير نبي في أمته. أزكى النسب على الحسب، هو خير نبي في أمته.
الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا
الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أصبحنا وأصبح الملك لله وأمسينا وأمسى الملك لله رب العرش العظيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين ومساءنا مساء الصالحين. اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر، ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر. أصبحنا في أمان الله وأمسينا في جوار الله. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا. اللهم هب لنا قولا صادقا وعملا صالحا وفرجا عاجلا.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم افتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا من رحمتك وامنن علينا بالحفظ والفهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده. اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد. Para pendengar, para pencinta setia, sedaya semirengaki seneng, mirengaki tak pusen, karena niatan aku ngah, niatan muljana dalam ate karena ilmu. Pencinta Qauliyah 371 sebetan kula hormati. Tersisa saja insyaallah sami-sami muljaki Allah. Bil akhas saja para kiai, para makai, kiai guru ngaji, saja para ulama, saja ustaz, saja punyai, saja ustazah sebetan kula cukan muljaki. Jakanca saya tak senpusen karena Allah ikhlas. Areli memperluas pancaran Qauliyah 371 kaintah melalui frekuensi-frekuensi lain, terutama frekuensi dari 2 meteran melalui frekuensi 14 639 RPO atau bacukan 14828 RPO. Sedek ka operator repon dan kilometer sekelangkong Pak Istiqomah Aki, Pak Sabar Aki, Parido Aki. Sisa jana cukan betul kula hormati. Cukan saya memperluas pancaran kita melalui FM radio ataupun cukan saya melalui Santarios, melalui internet. Saya betul kula cukan mulja Aki. Cukanan saja saya memancar luaskan Qauliyah 371 kairin itu melalui pengeras suara. Saya pancaraki dari masjid, saya pancaraki dari musalla, atau bukan dari pok compok bangsa bengah. Sisatanya betul kole cukan muljaki tordak ke sisatanya betul kole ngatoraki sekelangkong. Alhamdulillah. Pantes, patot, tak cuma pantes ben patot, tor wajib. Setaja betul kaulah syukur dekat Allah Subhanahu wa taala. Sekak dimah karena nikmat. Setak orang-orang si ampunlah depak tor etremah. Si etremah tor cukanlah depak. Saya secelakan eka karep.
saya ke hajat, saya ke tero, ataupun juga saya tak ke tero, saya tak ke hajat. Karena hukum syukur ni wajib. Jadi cek kun tukang teti terima nikmat, ternyata nikmat tak syukur. Kun tukang arasai nyaman, kun tukang anikmati. Nikmat sebenarnya Allah, utama nikmat sehat, tetapi tak guna aki kasih sehat. Diberi sehat tak guna aki kasih sehat. Jadi ngereng kalau bentak senpusen tor tak lem dak remareh. Selalu icek-acek. Pertama ngereng banyak zikir dak Allah. Karena sebanyak zikir insyaallah banyak kasih banyak peceren banyak cejana. Juga ngereng setajana ta'ala potakina setajana nikmat panika syukure. Sekain itu juga tengkul ngacek ketinapa kalau ben tetap usaha semangat tanpa putus asa. Arang korang nyuon tor atuh doa. Ketinapa ka pengabdian tor pola tingkatan kaulah. Saya lakuakin kalaban bener. Saya lakuakin kalaban tepat. Saya lakuakin kalaban sesuai caipon aturan-aturan nah. Kalaban setajana telok panikah punya zikir ongku asyokor matepak ma bener pola tengka pola kau dian nikah terutama ibadah atau pengabdian nikah. Kalaban kenging pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat tersalam muka-muka tetap ya torakin atas Nabi juga panutan butan kula setajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun pola tengka manabi pola tengka atau benar pengabdian tertaat bakti dan kula ka Allah. Panika teti bener, panika teti tepak. Tontona karena ada sar ilmu si manfaat. Karena ada sar ilmu si manfaat. Ilmu manfaat ni kabon apa? Ilmu si bisa nyambi tambah na katakoan tengkulis saja dekat Allah. Tambah takok ke Allah. Berarti ilmu katiabani keseyeti ni. Berarti ilmu katiabani keseepakon. Bolana di antara macam-macam ilmu. Panika bodoh di antara ilmu si tak iparingaki. Setuju natan kulo orang Islam ni belajar dak ilmu ni. Al ilmu alladhi la yu'dhanu ta'allumuhu syar'a. Jadi Allah Taala cetak ngiti ni. Tak ridai ilmu ni ke dipelajari. Ilmu pun apa? Menabi panika tak iparingaki. Tengkulis saja orang Islam ni keajar ki ilmu saya tak mau datang guna ni. Ilmu saya tak mau datang manfaat. Tak bisa nonton dekat abadna lebih bener.
tak ngiba abana nikah lebih tepat, tak ngiba keabaan nikah lebih bagus. Maksudnya benikung kata lebih-lebih, balik cetak bagus. Ilmu nyambi abaan tak bagus, ilmu nyambi abaan tak tepat, ilmu nyambi abaan banikah tak guna. Ilmu nyambi abaan ni tak guna. Jadi selena manabi kulaban panjenengan nikah ada sar kau diinasi berusaha teti nakase lebih tepat, teti nakase lebih bagus, leras. Yang nikah sejelas karena ilmu si manfaat. Ilmu si nambai takok ilmu nikah. Dalam si nambain ilmu si nambain dengan dalam kata kau na sampian dari Allah. Sejan takok dekat Allah. Saya pas ngibah apa kita keselamat nama manusia dari lesanna tak acah-acahan selecek, tak aghibaan, tak arasanan, tak acah-acahan setadak kunis, setadak manfaat, bahkan ngibadakah dan kau lese kalaban andi ilmu manfaat, munabi lesan teti selalu sibuk kalaban adzikir, sibuk kalaban maus Al-Quran, sibuk kalaban ngaji. Selain dari kaintoh, pasti perhatiaki. Seterjana selalu penuh kalaban pengendali. Termasuk abadna selalu waspada mengendalikan pandangan, pengabesan. Tidak ngabes kasih haram, tak ngabes dak ketunyah, karena kun gara tak ngabes ketunyah karena ara-ara lebur. Ben lebih perhatikan, di dalam urusan tanang, Nabi tak kempang ala kuaki tanang dak kasih haram. Tak pangkempang ipaintar kasih haram. Beli tanang bani kesalu ipakuliaki dia kapan apa saya akan taat berbakti dekat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ke diantara akibana ilmu manfaat. Kenapa boleh pun ida buaki wa yazidu fi basiratika bi uyubi nafsika. Ilmu manfaat ni kan nambahin dek kapangataon na ku lebih panjenengan ni ka kalaban banyak aib abe ku leban panjenengan. Jadi sekoca ilmu manfaat yazidu ma nambahin ilmu manfaat ni ka fi basiratika ning dalam pengetahuan sampeyan
bi'uyubi nafsika kalaban setuju nak keaiban-keaibna aban sambian. Maksudnya ki ilmu manfaat ni ke matamba ningali ka calana aba. Matamba ningali ka calana aba. Aba rupah ningali ka calana aba. Ningali ka aib aba, ningali ka salahna aba, ningali ka kalerokna aba. Ini ke ilmu manfaat. Dari ka imma sepangki ina ilmu manfaat ni ka ki dari ilmu agama mak. Dari ilmu agama. Mak pas kutu dari ilmu agama, ya. Ulaban panjenengan ning itunya nikah. Kan cet cipta nagangku tahu Allah ternyata. Ulaban panjenengan cipta nikah kebai nikah sareng Allah ki supaya ulaban panjenengan tahu Allah. Tahu ridhona Allah. Tahu juga ilmuna Allah. Tahu juga pitotuna Allah. Tahu juga pangauningna Allah. Tahu juga pertolongna Allah. Tahu ulaban panjenengan dak kasih ka tuka Allah. Dak kasih ka bentuk Allah, dak kasih ka pegel Allah. Cuma Nabi tak lebat ilmu agama tak bisa. Cerko tu lebat ilmu agama. Cerko tu lebat Al-Quran. Cerko tu lebat sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben seponcukanlah sepakat kalau ben istihad ulama. Nabi ku leban panjenengan mangki pangauningan banika. Jadi tak ning lopot. Saya ku leban panjenengan selacet la umur tambah tua. Cek sampai saja tambah jauh dari ilmu agama. Kenapa nak boleh laki kuleban panjenengan ngampung apa kusa potoh ngampung apa kusa. Na anak ban kapibi to foto nikah. Jadi putra-putri kuleban panjenengan setuju cek palopot dari pendidikan agama. Coba lopot. Karena lopot dari pendidikan agama tanpa perkecualian. Lopot dari pendidikan agama pasir asaos. Setua, senguda. Tak bekal epangki bener leresah. Tak bekal epangki bener leresah. Bukti nak kuleban panjenengan dak Allah tak bukan bangki. Teti harus wajib. Kuleban panjenengan tahu keperaturan agama ni ke wajib. Mangkan tengate kuleban panjenengan kalaban tanggung jawab apa bila lah abah merasakan manabi kalaban kenging anak-anak, kenging keturunan, kenging anak potoh, mungkutu cek palopot pendidikanipun, cek palopot pendidikanipun dari pendidikan agama. Pendidik dem, aku leban sampean orang setua ni ke pasti disalah ke pangeran. Pasti disalah ke Allah. Timun kulaban panjenengan selaku penanggung jawab
atas tetepan aropaki anak poto. Pas tak adidi anak poto kalaban pendidikan agama, kulaban panjenengan ni ke odik teti salah. Kulaban panjenengan odik ni ke teti kelero. Kelero ke siapa? Kita kelero ke siapa, mak pakung kelero ke Allah. Jadi Allah si makon ni. Setima Nabi jaya pon perintah nyari ilmu ni ke wajib. Wajib ongkuan. Talabul ilmi faridatun. Nyari ilmu wajib ongkuan. Ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam laki wa muslimatin dan orang Islam bini. Pada ada mah boleh ni kamu. Lakan nyata ni. Orang Islam laki, orang Islam bini wajib nyari ilmu. Ilmu apa? Ya ilmu agama lah. Yang saya makon kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngapuk telain Al-Quran apa? Kan saya bukta kanjeng Nabi ini ke Al-Quran. Ilmu si bisa nambahin entako ke Allah. Ilmu si bisa nambahin ningalenin deka aib-aib padin tibi. Benih saja tambah ningali ke aib orang lain. Benih saja tambah ningali kecalan orang lain. Kesalahan orang lain. Kekelerok orang lain. Titatina mo lakar sila tada ilmu na ni ma. Muntada ilmu na. Abak korang dari pendidikan agama. Bisa jadi. Walaupun panjenengan selalu ningalin tu sana orang. Selalu ningalin salah na orang. Selalu ningalinin sakasalahan tor keaiban orang-orang lain. Sedangkan dintibi patai kenali. Itu tidak jadi tukang caca na orang ni ke sana. Patak padang ke dintibi. Ini karena tak ada ilmu. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi bila ampunlah tak ada ilmu si akuna, tak ada ilmu manfaat, punlah tak takut ke Allah, punlah tak ningalinin ke air pedin tibi. Ya, sesapa ni ke sepas laku mangki salah, sesapa ni ke sakut mangki kalero. Sampai muncul dalam kalangan ngangudetan mangkinan ngangudetan ni ke. Si bengal kareng tuwana, si jenggal kareng tuwana. Karena tak ada pendidikan, si nyekenin atena. Ya, pendidikan, jadi benih tak sekolah. Benih tak sekolah, benih tak belajar. Benih tak ada dengan pendidikan. Pun hari keluar dari Roma, cet ngepek tas, agin dong ngetas, cet esena buku. Esena buku, dah emak belajar. Tetapi tak ada ilmu senyekenin dek Athena. Tak ada ilmu si bisa mapadang torningalin na Athena. Mana jaga jenggelan ni, Masya Allah. Ngadepin banyak nak kanak nguda makin ni ke. Nak kanak ngudet makin ni. Ngadepin reng tuan ni ke pada pitan pada ngadepin kancan. Pas tak ada keraman.
Kini kasih jelas ko orang pendidikan agama. Jadi dek kakulaban panjangan para orang sepo ni kan bonlah semacam apa ki? Tak penting model pendidikan agama ni kata tak penting. Pentingan pendidikan saya awali ke pendidikan lebih penting ke pendidikan saya awali deka ni benar kesuksesan yang dalam kau di ni. Tak fikir bahawa kau di si badan ni kan kun cuma nyari aja lena tepaan abak sabaja abak tereng tahu ongku ke Allah. Ben pas waktu aku leban panjangan badan yang dalam kau di nikah. Waktuin kalaban si ampun lah etan tuaki sarang Allah. Penting kalau bencukan ilmu manfaat. Wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbik. Sekadima ilmu manfaat bukan nambahin pengertian, pengauningan. Kalaban ibadan ada ka Allah. Katipun apa ibadah saya tepak, katipun apa ibadah saya bener, katipun apa ibadah saya ridho ya Allah, saya terima Allah. Ini karena ilmu saya manfaat. Tapi cik sampai lopot. Cik kun cuma berusaha meloloh. Jadi kalau bentuana, kalau doana nyon pertolong na Allah, kata napa dan kule si kempang kenging ilmu manfaat. Si kempang kenging ilmu manfaat. Ma yusahhihul i'tiqad wa yusahhihul ibadah wa yuzakkil qalbah. Ni ke judul lah. Ilmu manfaat si bisa matepak mafokus akidah, si bisa matepak mafokus ibadah, si bisa mapersai dekat hati. Nambahin fokus akhlak, nambahin sampurna na akhlak. Ki telok ni kepahe polopot dari kau dian lebih-lebih kau di anak. Ada teretan sal-sal bakun. Sal-sal bakun. Terutama ke masa-masa na abak sempon lang ngadepin masa-masa tua ni mak. Ni ke bisa pas padeng. Masa abak badan yang tua ni kan apa saja tambah lebur ke dunia, apa saja tambah ningale lebur ke akhirat. Pertanyaannya badan yang kantok. Kuleban panjengan umur saja tambah tua. Sajen tambah semak ke kematian. Kalau sampean sajen lebur ke urusan dunia, apa sajen lebur ke urusan akhirat. Nabi kuleban panjengan sajen tambah tua, sajen tambah tua, sajen tambah tua, sajen tambah semak ke masa kematian.
Ternyata kulaban panjenengan ki lebur ka urusan-urusan dunya sampai ningkelin kulaban panjenengan ngurusi urusan akhirat, berarti si didapat lebat pendidikan sampean neka pendidikan seta akuna. Berarti sampean ilmu na sebeda kini ke ilmu seta manfaatnya. Ilmu tak manfaatnya. Karena ilmu manfaat neka bila sajan tambah abe umur, sajan nambahin ke abe napa lebur ka celen akhirat, ben ngurangin deka abe ka kesenangan yang dalam masalah dunia ni. Benih saja tambah tu saja napal-pal. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Orang sekenging ilmu manfaat sareng Gusti Allah, maka orang panega bakal selalu imamangki kasih fokus, imamangki kasih tepat, terutama amal saja tambah fokus, amal saja tambah tepat, amal saja tepat, nyambi saja tambah semak, dan kau lihat saja ni kadaka Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kau mangki kedidak na Allah, janganlah kau mangki betotun Allah, janganlah kau mangki hal seikalaku abak se ikaridai Allah Subhanahu Wa Taala. Cukan tantretan setuju ilmu manfaat nikah wa yutli'uka ala makayidi syaitani wa ghururihi. Ben bakal abri itau wa yutli'uka, ben bakal abri itau ilmu manfaat kada kasambian ala makayidi syaitan, atas tepokna setan wa ghururihi, kita kesetepuan tepokna setan. Ti ilmu manfaat ni kepentingan bisa kulaban panjenengan ningalih dek kagayat, dek ketipu daya setan. Kulaban panjenengan kan punya tak ngerti apa dia polana setan, apa dia polana siapa, tak tahu. Maksud terua benih tak tahu pas mun haram, mun maksiat, bani kebagian dari polana setan hutan. Bengalah rola, Bengala ala kuakiru maksudkan padan bendeng tak ningale mak. Bengala ala kuaki ni padan bendeng tak ningale. Mun orang buta tetandung, mun orang buta tetandung, sokon tetandung, ialah wajar karena orang buta cetak ningaleh. Tetapi mun seningaleh tetandung dia ada ruah. Ini kasih maksud. Berarti orang kulaban panjenengan tak ningaleh ni ndak tepokna setan. Tak ningaleh ni ndak tepokna setan. Kengai. Mun orang buta tetandung, mun orang buta sokon tetandung, karena orang buta cetak ningaleh. Tetapi mun orang siningale melak tatandung, arwah beda apa? Kan senika. Tore, nika bahasa seperlo catat nika. Bahasa seperlo catat kini nika. Arapa mun reng buta tatandung, arapa reng buta mak tatandung, so kono mak tatandung ke betoh. Iya tantona jawabnya gampang. Arapa? Karena reng buta tak ningaleh.
Mungkin simun kulaban sampean selak melak ningali ni gele mak. Kulaban sampean lak melak la cilla ningali. Miki tak kandung. Nah, jawab ni gede remah. Laisal ajabu mimman halaka kaifa halak. Walakinnal ajab mimma naja. Walakinnal ajab mimman naja kaifa naja. Laisal ajabu mimman halak kaifa halak. Walakinil ajabu mimman naja kaifa naja. Ataupun walakinnal ajaba mimman naja kaifa naja. Ti tak ada ika mengain ring buta tertandung tak mengak karena cetak ni ngale mak. Sepatot ika mengain kulaban panjenengan orang-orang semelak. Orang-orang semelak mak bisa kulaban sampean tertandung tu ni kali. Karena makilah melak tak ningali ke betul. Makilah melak tak ningali ke betul. Jadi melakan ngulat di kenapa? Kan ini kelun. Melakan ngabes kasak, ngabes ke apa? Mak bisa tak ningali ke betul. Kain tu perumpamaan kulaban panjengan ne kaudi. Mun kaudian kulaban panjengan serba segalanya. Cuma kulaban panjengan tak ningalinin dek kamakai di syaitan. Tak ningalinin dek ketepuan na setan. Apa mak bisa tak ningali ketepuan na setan? Karena kulaban panjenengan ilmu na tak akuna. Ilmu na tak manfaat. Teti si aga baya salah lako kasem-sem. Si aga baya kalero lako kasem-sem. Andi arti bisa jadi muntah akelero ni pas tak sehat. Muntah akelero ni pas tak kuat. Muntah akelero ni ni kepasanan. Teti pas lebur ni pas tu lebur akelero. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Sampai aban teti orang si zalim, aban teti pemimpin si keniajaan, pemimpin si tak niseran, aban teti orang sombong, aban orang nyarian kasokian tapi tak ngurusin kasap, tak ngurusin usahana. Dan tak ngurusin, kalau tak peduli ke usahana, tak peduli ke apa si tepe ke abad. Baik didapat dari si halal atau benda si haram. Lalu nyaman orang tak ningalinin ke betul. Padahal aban melak. Tak kasar. Aban pasti ditekeng si roceh. Aban teti orang alim teti kiai. Teti orang alim teti kiai. Si selalu apenderaki. Kecurangan-kecurangan apa pemimpin. Kecurangan-kecurangan pemimpin. Seepola kapila kau nak tak lopot dari riba. Tak seepola-pola kapi usaha nak tak lopot dari riba. Sidim maki tetireng keken. Lebur minum minuman keras. Dan ini satu jenak karena been tak ningali cek beda-betoh. Senau saa been ni kah. Ningali melak. Melak ningali. Yang tak ningali kah betoh. Jadi maki kau leban panjangkan. Napa mak? Kocak orang secek lakar pon lah banyak usaha. Terus laki bisa usaha. Kangku nyari keselamatan. Panik kalau kau lopot. Kalau kita bangki ban kuda-kuda na setan ni. Ada apa? Karena tak ada ilmu manfaat. Karena tak ada ilmu si akun.
Perlu ya ceraki kanak foto ni kama. Malay tak kula ko binyambi nak foto ni ka kebai masalah. Masalah dalam ya nyambi nak abak reng tua ko tu noro atu sekian. Kata ni ka. Noro akalero kia ka pangeran. Karena ni kama kesalahan anak teretan, kesalahan anak. Kalau ben lalai reng tua anak tidak dididik kepada pendidikan agama. Tak ididi Al-Quran, tak ididi sunnah-sunnah Nabi. Ni kesebedanan apa dari seeka salah anak ni ke reng tua ni ke pemilu. Reng tua ni ke pemilu. Napa boleh beni kun lalai cet saja lah. Cet saja. Mun anak ni kecil bercewa dari pendidikan agama. Tinggal lopot dari pendidikan agama, anak bahpot lopot, anak kebayan salah, anak kebayan kelero. Letusan anak ni kebayang pongaki ya kering tua mak. Karena kullu dzambin amila kullu waladu ala abihi cabun kajian Nabi. Sebenarnya tu satu saya lakonin anak nak, panega pasti pengampong kering tuan nak. Pemilu kering tuan nak. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Makanya sempat berinternulang atau laki, siapa orang-orang saya kata aku setan. Siapa orang saya kata aku setan. Ki orang saya tahu kalau tipu na setan ni ka. Aduh, can setan. Mak temu ka tentang politik lagi ko. Aduh, mak temu tang tepuan-tepuan dina ni ka. Siapa sih nemunin tipu na setan? Siapa sih nemunin politik ke setan? Kita ada lain ni antara nak Gusti Kanjeng Nabi. Orang alim si beramal kalaban ilmu na. Orang si hafal Al-Quran si ngamal lagi esena Al-Quran. Orang si adzan tak ngalah ongkosan. Orang si adzan tak ngalah ongkosan. Pas juga wa muhibbul fuqara wal masakin wal yatama. Ben orang-orang si lebur kareng laib, orang lebur kareng miskin, orang-orang lebur siaka anak yatim, bahkan benikun cuma lebur ke anak yatim, beli nangkung anak yatim. Benikun lebur ke anak yatim, nangkung anak yatim. Selalu berbuat baik kepada anak-anak yatim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an taqumu lil yatama bil qist. Ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bihi alima. Itu berbuat adil dekat anak-anak yatim ni kak satu hal perintah sekutu ilakonin kulaban panjenengan. Kai fokus ke anak yatim, belas ke anak yatim. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimil muslim, ana wa kafilul yatimil muslim kahataini fil jannah wa jama'a baina usbu'aihi. Tak jauh suara kena orang senangkung anak yatim dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak jauh suara kena orang senangkung anak yatim ben suarkeun Kanjeng Nabi ni tak jauh. Semak dekat suarkeun Kanjeng Nabi. Semak dekat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuba lil baitil ladzi fihi al yatim. Kauntongan si sangat raja. Kauntongan si sangat raja. Si di mama Nabi ni icompok panik kepada anak yatim. Beni maksudnya kita reng tua ni kaya terpanda umur malai hati na yatim buta. Maksudnya kita kulaban panjenengan mun bisa selalu napa nangkung anak yatim,
maka kula ban panjenengan insyaallah bakal dadi orang seontong ban bakal dadi orang sepojo. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Tak ningali katepokna setan bisa jadi benih kun lebur kana yatim. Derma justru pas ngangkuyan anak yatim aku nak aki artan anak yatim, zalim ke artan anak yatim. Allah Ta'ala cabut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang banyak sependengakan harta anak yatim kalaban zalim, berarti innama ya'kuluna pasti pendengakan kapi se alladzina fi butunihim ning dalam tabun alladzina ngakan apa naron dek kapoi neraka. Ti orang sing ngakan harta anak yatim sezalim ke anak yatim sakini aja ke anak yatim. Nah, ini kayaknya mana akibat karena can segala. Ningale king tatandung. Ningale king tatandung, mak bisa tatandung cere ngaben ningale. Berarti hakikat tak ningale dek ka. Napa? Tepuan setan nih. Tak ningali ketipuan setan nih.